Mu Rwanda imibare yerekana ko radiyo zemewe zivugira imbere mu gihugu zirenga gato 30. Izo zose hari uburyo abaturage bazikurikirana cyane bikurikije umurongo iyo radiyo yashyizeho ngo yigarurire imitima ya benshi. Gusa imibare igaragaza ko ku isi ibitangazamakuru bya leta ari byo bikurikirwa cyane kurusha ibindi. Mu Rwanda radiyo Rwanda niyo ifata umwanya wa mbere muri radiyo zikurikirwa cyane kandi ikunzwe na benshi. Iyi ni Story House. Uyu munsi mu kiganiro cyacu twifashishije ibyegeranyo byagiye bikorwa na Rura ndetse na bamwe mu bo twabashije kubaza twabakorera urutonde rwa radiyo 10 zikunzwe kurusha izindi kandi zumvikana cyane hano mu Rwanda. Urutonde rw'amaradiyo 10 akunzwe kandi yumvikana cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 turasanga Radio 1. Radio 1 yashinzwe muri Gashyantare mu mwaka wa 2014, ishingwa n'umunyamakuru Kenisi uzwi hano mu Rwanda mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse no mu kwamamaza kuri radio na televiziyo. Kenisi nyuma yo gukorera ibitangazamakuru bitandukanye yafashe icyemezo cyo gushinga radio na televiziyo bye. Muri uko gutangira yazanye uburyo budasanzwe bwo kwikururira abaturage, aho yageraga mu byara gatangaza ikiri ku mutima wa buri muturage. Uwo murongo yahaye radiyo ye biri mu byayizamuriye izina cyane. Ikindi Radio 1 yashyize imbaraga mu mikino nka kimwe mu gice gikunzwe n'ingeri nyinshi zitandukanye. Kwigarurira abanyamakuru bari bamaze kubaka izina nka Rutamu Eri Joel wari uvuye kuri RBA na Rugimbana Theogene wakoreraga Radio DC, byatumye iyi radiyo igira igikundiro cyane. Ruritangaza ko Radio 1 iri mu maradiyo akoresha umunara umwe, ikaba yumvikana ku kigereranyo cya 60% mu Rwanda hose. Ku mwanya wa 9 kuri urutonde turasanga Isango Star. Iyi ni radiyo igira gahunda nziza ingeri zose haba abakuze ndetse n'urubyiruko bisangamo. Mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa mbere nibwo radiyo yasubiranye ubuzima ubwo yafatwaga n'inkongi y'umuriro aho yakoreraga hazwi nka Saint Paul, ariko nyuma iza kwimukira mu nyubako y'isoko rishya rya Nyarugenge mu mujyi. Mu myaka yashize Isango ni imwe muri radiyo zari zikunzwe cyane kubera abanyamakuru bari bazwi cyane hano mu Rwanda, wasangaga ariho bibereye. Mu myaka ya vuba ubuyobozi bw'Isango bumaze gushyiraho televiziyo byaje guhinduka. Abanyamakuru bamwe na bamwe bakoraga kuri radiyo bahitamo kwigira ku zindi radiyo kubera ubushobozi bwo gutunga ibitangazamakuru bibiri mu Rwanda biba bigoye. Ibi rero byatumye ifata umwanya wa 9 muri radiyo zikunzwe n'abanyarwanda. Iyi nayo ikaba iri ku rutonde rwagaragajwe na Rura mu mwaka wa 2020 ko ikoresha umunara umwe. Ku mwanya wa 8 kuri urutonde rwacu turasanga Radio Maria. Radio Maria ni imwe mu zifite uburambe mu Rwanda dore ko yahageze mu mwaka wa 1998. Ikaba ari radiyo ifite icyicaro mu Butaliyani, ikaba ifite amashami agera kuri 55 ku isi. Iyi ni imwe muri radiyo ifite iminara myinshi mu Rwanda ituma yumvikana ahantu henshi mu Rwanda kuko ruritangaza ko ikoresha iminara 5, ikaba yumvikana ku kigero cya 80%. Iyi radiyo kandi ikunze gutambutsa ibiganiro bya Kiliziya Gatolika cyane, ikurikirwa n'abakristo benshi ba Gatolika cyane ko umubare munini w'abakristo bayo ari wo munini hano mu Rwanda. Ibi bikaba byayihaye amahirwe yo gufata umwanya wa 8 muri radiyo zikunzwe hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga Radio Salus. Iyi radiyo yaramenyekanye cyane mu myaka yashize ndetse n'ubu hari bamwe bavuga ko na radiyo yabarutira Radio Salus. Radio Salus iri mu maradiyo yakanyujijeho mu myaka ya 2009 na 2010 ubwo yari ikunzwe cyane n'urubyiruko. Muri 2011 yigeze kuvaho imara hafi umwaka itumvikana. Iyi ni imwe muri radiyo zareze ibyo bamare by'abanyamakuru tuzi cyane hano mu Rwanda. Ibyo byatumye abantu bakunda umurongo igenderaho mu kubagezaho ibiganiro byayo. Kubera ubukombe n'imyaka imaze, ibyo bituma abanyarwanda bayiyumvamo bakabasha kuyikurikirana cyane. Imibare ya Rura yerekana ko iyi radiyo yumvikana mu Rwanda ku kigero cya 75% dore ko ikoresha iminara 2 yose. Mwanya wa 6 kuri urutonde turasanga Radio Flash FM. Iyi ni radiyo y'ubukombe mu Rwanda dore ko imaze imyaka itari mike. Ibyo byatumye ishinga imizi ku biganiro byayo ndetse n'izindi gahunda itambutsaho. Imibare ya Rura igaragaza ko Flash FM iri mu maradiyo yumvwa cyane mu gihugu dore ko yumvikana ku kigero cya 70%. Ikaba ikoresha iminara 3 yose. Abahanga basanga kuba radiyo yumvikana kuri hashoboka byongera amahirwe yo gukurikiranwa cyane bigatuma ikundwa
ikundwa. Abantu batari bake bakunda iyi radiyo bitewe n'ubunararibonye ifite muri iki kibuga cy'itangazamakuru. Ku mwanya wa gatanu turasanga City Radio. Radio yakunzwe cyane mu myaka 3 ishize kubera abanyamakuru b'abahanga bakundwaga cyane n'ingeri zose mu bijyanye no gusesengura inkuru zitandukanye higanjemo iza politike. Abo ni nka Lamesh Nkusi uzwi nka Papa Kibizu, Oscar Muteyezu, Celestin Uyirusha amaboko ndetse n'abandi. Gusa nyuma hagiye hagaragaramo gusubira inyuma bitewe n'ibibazo bya mikoro, ariko ntibyayibujije gukomeza kugira ibiganiro byiza abantu benshi bishimira bigatuma bayumva cyane. Ku mwanya wa kane kuri urutonde rwacu turasanga Kiss FM. Iyi ni imwe muri radio yakunzwe mu gihe gito yari itangijwe mu Rwanda cyane cyane mu gisata cy'imyidagaduro. Iyi radio yatangiye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2013, ikaba yarashinzwe no munyamerika witwa John Wilkins ufite radio zitari nke muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Kuzana abanyamakuru bari bakunzwe mu gice cyo gushimisha abantu, entertainment no gucuranga indirimbo nyinshi, ibiganiro bike zatumye urubyiruko rwinshi ruyibonamo ku buryo udashobora kugenda ahantu mu gasantere ngo uve mutayumvishe. Bigaragara ko abantu benshi batabasha kumva iyi radio kubera ubushobozi bw'iminara mike ikoresha ngo yumvikana ahantu henshi hashoboka. Ruritangaza ko iyi radio yumva ku kigero cya 30% ikabikoresha umunara umwe gusa. Ku mwanya wa gatatu kuri urutonde rwacu turasanga Keti Radio Kigali Today. Iradiyo imaze gushinga imizi mu Rwanda, aho iradiyo yashinzwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2014 nyuma yo kubanza gushinga ikinyamakuru cyandika kuri murandasi 2012. Kubera imbaraga iradiyo igaragaza mu kugeza ku baturage imirongo yayo, byatumye Rura iyishyira ku mwanya wa kabiri muri radiyo zumvwa ahantu henshi mu Rwanda. Kugeza ubivugira ku kigero cya 80% ikabikoresha iminara 5 yose. Uretse radio y'igihugu na yindi radio mu Rwanda ikoresha iminara 5 atari Keti Radio na Radio Maria. Ibiganiro byayo bikurikirwa n'abantu benshi kubera ko usanga inzego zose zitabira ibiganiro byabo. Akenshi radio itanga inkuru nyinshi ku bindi bitangazamakuru kubera izina imaze kubaka muri rubanda. Ku mwanya wa kabiri kuri urutonde rwacu turasanga Radio DC. Iyi niyo radio ya mbere yaje bwa mbere mu maradiyo yunganira Radio Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Yari yonyine guhera mu 1961. Radio DC yashinzwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2004. Imaze gutangira yakunzwe n'abantu benshi cyane cyane abakundaga ibikorwa by'imyidagaduro higanjemo imikino. Umunyamakuru mwiza wese iyi radio nijye murebera izuba kuko iri muri radio nkeya zifite na televiziyo yayo, kandi byose bikora neza bitewe n'ubushobozi n'abafatanya bikorwa bayiyoboka. Imibare yagaragazaga ko iyi radio yumvwa cyane hagati ya saa 4 za mu gitondo kugeza saa 6, aho usanga harimo ikiganiro cy'imikino gikurikirwa cyane. Nubwo bamwe basigaye bavuga ko ngo B&B FM umwezi yaba yarakuyemo iyi radio kubwo kujyana abanyamakuru bose bari inkingi ya mwamba kuri iyi radio. Gusa ruritangaza ko iyi nayo iri muri radio zifite iminara myinshi ikoresha, dore ko yumvikana ku kigero cya 70% ikabikoresha iminara 3 gusa. Radio ya mbere ikundwa cyane hano mu Rwanda kandi yumvikana ahantu henshi, nkuko natangiye mbivuga ko radio z'igihugu cyangwa ibitangazamakuru by'igihugu ari byo byumvikana cyane. N'ubundi ku mwanya wa mbere turasanga Radio Rwanda. Radio Rwanda hamwe na radio z'abaturage zishamikiyeho bigera kuri 98%. Radio Rwanda kimwe na ngenzi zayo zibarizwa mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA zumvikana hafi mu Rwanda hose hifashishijwe iminara isaga 28, ari nayo myinshi kurusha iyindi radio iyo ariyo yose ikorera muri iki gihugu. Iyi radio yatangiye kuvuga guhera mu mwaka wa 1961. Ubona ko mu myaka ya vuba aribwo urubyiruko rwatangiye kuyibonamo cyane kubera ibiganiro by'imyidagaduro ndetse no gucuranga umuziki ugezweho. Ibintu byabaga bigoye mu myaka yo hambere, aho wasangaga haba harimo umwanya muto w'imyidagaduro. Nguko rero ngiyo top 10 ya radio zikunzwe zivugira hano imbere mu gihugu.
rwabo rurigaragaza ko itangazamakuru rivuga rimaze gutera imbere bagendeye ku rutonde rw'ibinyamakuru byemewe hano imbere mu gihugu. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Jye na Lidiane Mahirwe.